Kaya riwayat dengan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajul. Di matong panabi sallallahu alaihi wasallam inhambuuk ta'u faqala lanalong niya, inni adnabdu dhanban aziman fahal min taubah. Ya Rasulullah, nakahinang ako rusa rakula. Bukon do sa sibi-sibi, do sa rakula. Mga rusa dakula ini bianasin umpama launtah pagbuno, pagtakaw, pagzina, aung pabaha taubat ini kaku. Nasabda kaniya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal laka min aun pakalaw niya masi ina mo. Hakaywanan riwayat, hal laka walidan, aun pakalaw niya dua maumaas mo. Kala long sintao yaun la, wayruun na long niya ya Rasulallah. Nasabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahal laka min khalah, buhi pabahalong niya atawa masih pakalong niya aun inaun mo, hawayruun na ina mo na inaun mo. Kala long sin sahabat long sin tauyaun naama, huun ya Rasulallah. Kala nasabda kaniya sin Nabi, fabirraha na pagmarayaw kau kaniya. Bimana intiranan hikaampun si mahambuok dahing ha mga tiranan madauhat sin hangkatao indu sa rakula na hinang niya kaampunan dahing Allahu Ta'ala amuna in pagbakti niya padua maumaas niya. Hawayroon na indua maumaas kutuan biadiin baha ini isiyo na in pagbaktian ko na kadtukaw pa inaun mo, kadtukaw pa amaun mo, tukbala in pagmarayaw kanila. Hawayroon na inaon mo amaon mo kadtukaw pakabakayan kakasi sin maumaas mo hawak to sa labuhi pagmarayaw kau kanila. Sabab hatat kala kau nagmarayaw pa mga kakasih kabakayan sin dua maumaas mo insabbuton sin sila amura in dua maumaas mo.